Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Tiyo mo na nga aramidam, agdiramos ka pa'y. Kalpasan na, ag-toner ken face cream. Naglaka mo gayam. Amom ka day, syakmat lang ti supplier ni Manong Teddy iti orange asabon nga aramatan na Manong. No, basta adda usar ni pare tide, iswapin mo daw. Wan, nabayagan asukik day jay Manong. Ay nawaw, may saasit man, Scarlett. Ay, cash Manong. Saan na mabalin nga utang? Ay, sa anak pa'y ngagpapautang Manong Ador. Kasapulak nga minti cash para iti stocks a may deliver dito'y balay. Ay, irisod mo ti may saasit. Alag to, numasingir ko ti bayad tinateng amula. Naimbaglagan tainted ni boss ti bayad ti mula ka natin. Maalak met lang ngayon ti order ko ni Scarlett. Aray, naalatan ti bayad tinateng ta. Agawit tantat mo di ta marabyan. Ay ko umuna kalatan pare Jobert. Apay agdalakan mo pare. Adala order adagasag. Ay sige kaduan kan. Saanin? Tarigat no marabyan ta adwa. Sigurado ka? Uy. Ururay na kan ti asawa. Amangan no agunget to day dyan no marabyan ka pare. Sige nga ron. Sumaruno kan ton pare. Umuna akon. Uy. Ganan nagka pare. Adto yun ti skincare nga impareserve mo, Manong Ador. Ay nawaw. Agyaman ak unay, Scarlett. Tay bilin ko ken ka, Manong. Di mo unay ti agpainit. No kasta rumwar ka kat agpayong ka. Uno saan, agkalugong ka. Wen. Naimimores ko daytan. Amo ko ang teraramide. No maibus mo dayta. Umay kan tumanin mangala Tay maintenance set tumatan tigatangam. Wala, no mayat laki dit epekto na kanya. Sigurado dayta, Manong. Pumudaw tumatirupam. Oh, effective nga ta. Wan, mayat dayta nga skincare. Dayta ti best seller ko. Anya dyan nakasupot nga inig nga namitay simmang petkador. Sana makanday jay, pidang. Ay nawaw, salsalod sudak lang matno anya dayjay. At daya imbagak amakan dayjay. Awan mo kide. O matlagayam. Anya dayjay aya. Di mo pakibibiyangan. Anya dayjay kunak na Skincare ko Apay aya. Anya, i-skincare kunam Ador? Wow. Effective ka no dayta, kunan Scarlett. Gimatang ka iti skincare. Inaabaknak pa'y lakay. Anyat orasan, Ador. Itay ka pa'y dita sangwanan ti Sarmeng. Di ka malpasan. Aguray mo't Di ka mangamin sumanaw tanay amangan nagkamalit ti usarag a face cream. Ay nawaw. Imbis amangan kantado ti trabaho nga agur-uray. Saan aday ta skincare mo mo ti pangrunam. Italada itoy. Apay kontraan pa'y mahit. Pasapul nga minayang agi skincare ka. Kat garden mo ti pagtrabahwam. Gawin tauray saan tayo profesional. Makaayaw lahat tayo matilang atayaw. Ay nawaw. Agpudno ka man kanyak, Ador. Na. Ada ka di balasa nga purpurmaam, Ay, unay ay. Nag-skincare lada tao. Kastante panunot mo. Aha, jak amuken ka, Ador. Skincare tarupam. Sanak tupay nga agar-aramat iti kasta. Si kantulakit din a lalaki. Anya ngay nga rod ti planom si Kaador.
Siyak, ti ururayam amang ipastor itinwang tayaw. Ay nawaw, saan ka makaawat? Saan ka di nga imbagakin ka sa anak pa mabalin arumwar? Kat, bye-bye amatay tinwang tayo ijay. Mapaanak to inton malam, inton awan init. Anya, awanan kaasi tinwang tayo no kastalaang ador. Sa nabali ta do tiruot iti nang ipagudakken ko na, hindi napalabas ngal daw. Ay na, kas kalababai iti kastangar aramidam ador. Naararti ka pa yan itangam siyak. Wunan! Mabit lang Ta-text ko pa ni Pare Jubert. Ibagak dumagas dito balay inton madamdama. Isuman ti pangibilinak itinwang tayo. Ada akon paray. Anya ti ibilin mo? Ay, paray. Mabalin na si kapela ti mangi pastor itinwang may. Apay, saan ka mapanijibang kagyaw? Ay, saan pa'y? Sana mabalin arumwarak ita pare. Aguri ka. Ano taro pa? Apay, kuplat mo tayo. Ay, di ka madanagan pare. Normal lang na ito, oy. Ay, sus. Ay, no sakti si ka, agpa-check upan. Ang mga no, sakit mo tanday ta. Narigat, no, maakaran kami, pare. Amom, epekto lang. Ay, di ka masinag kanyak, pare. Narigat, oy. Ha? Ang mga no, sakit day takit maakaran na. Ano pa iti arapa po iti pamilyak. Ay, inakon. Siya kung ti mangi pastor itinwang mo. Ngam italaan. Inton sumaranaw, sikanton. Nagukismat gaya man ti ropa manong ador. Ay, una, tana ibusan ti may sasit a ginatang ka. Ay nawaw, nahibusan na dagos manong ador kat kaano laang din nalayaw. Isang mga minter aramidag tong kalagsapa. Ken alas 12. Ken sakbay amaturuga. Isumalagayam nagpartak nagkuplat ti kudil mo manong. Ah, Pumutpudaw ka pa yan manong. Kaalaam matgayam day dyan nga skincare. oh, ay ika na mga rod iti may sasit pay. Mabit lang tay sa ganak manong. Ay, uwi ganyan. Talaga ka di abawal ang mainita na no agusarak iti skincare alakaw. Wen manong, numabalin kat di ka unay kumamainitan. Ang mga nodan tupay side effect na, kan di mo unay sobraan ti usaram. Ang mga no lumabagan dun ti rupa manong. Sa di no man ang tinaggapuam si Kaador. Ay na, iti ayan ni Scarlett. Nabanak kimatang iti skincare ko ata na ibusoy. Inugasam kumapay mo tinanganan taasak bayarimor ka. Wen, ugasak to ka di. Di ka kadi agungot bakit? Kaano man unday tama damdama? Awan nga rod danom. No awan, kasta nalatan. Awan ti kunam nga agsakdo ka. Wen ka day, mapana ko. Ay kat ibatim nga mintapayong atap numabagkat mo ti duatim ba? Ay na, sana mabalin. Ang mga numainita na. Sublyak tulatan ti may sa atimba. Ay na, talagaan na arti ka, Ador. Nakapudpudot ngam nakahud ka manan. Kapilitan agraman to'y payong. Usarak pa'y laang. Na, sa dino ti papanamaya. Inak ipastor tinwang. Busy ka nung amin ni Pare Jubert. Di na masangaw. Iso kapilitan asyak timapan. Kastam amang ipastor itinwang. Nakabutas, nakahod kan nakapayong ka. Kawin, protection ko iti init. Si kamot bakit? Ada ayamat kasta, Ador. Ada! No saan ka agpayong? Awanan! Saan nga agipekto ti usarak nga skincare? Ay na, Ador aya. Ay, huwag kaya. Buludo man tayo shades mo. Ay, jak amukin ka. Nagadung artim. Naararte ka pa yung itisyak ka babae. Ay, nawaw. Amo mare, mas daawak man iti asawam. Apay matmarimer na. Limabas iti paraangan mi iti kalman. Kat naka-shades, naka-hood, kat nakapayong, kat nakapudpudot. Sa dino tinapanan na ayamare, apay akas jay ti kawas na. Napanaim pastor tinwang me, mare. Ah? Kas jay ti outfit na anag pastor, mare?
Katwan, Mare. Ay na mare, no offense Ngam, awan nga tati sakit ti asawam iti utak. Kalaat mo't anag baliw. Ang mga no adakit di tinakaitugtugan na di taadi mo amaw. Saan mo't akasta sigod? Di mo ka di pa na ipa-check up, mare. Ay, awan ti sakit na, Mare. Naartila ang tadamat ng skincare nga usaran na. No kasta. Skincare gayam ti makagapo. Wan, Mare. No iso ti ar-aramiden na ijabalay. Awan lat ar-aramiden na no di ti agtugtugaw iti sangwanan ti dakkel asarming may. No adda papanan na, masapul nga agpayong. Adaman sa lutsudak na nakura. Ay nawaw, anya day tajubar. Hindi pa napalabas alawas, akayat ko asaludsudin kada kayo. Gamdi kay naranranaan. Anya ti saludsud maya. Apay, ada sakit ni Pari Ador. Sakit. Awan mo ti amok asakit ti anak ka. Ay nawaw, ay numakita yung titsura na. Ang mga numaklaat kayo. Apay. Di magasak, iti napalabas alawas, iti ayanda. Ay, agkupkuplat mo ti kudel ti rupanan. Makapadanag. Anya. Nasak tida kayaw. Ingkay sarong karante anak yaw. Uno saan? Ingkay kit ipachikap Ang mga no, da sakit na, di tayo mo. Ne, imay kayo matnanang, adda ka di masapul yaw. Sa dinaw ti ayan ni Ador pidang. Ay kat adamanan iti sangwanan ti sarming nanang. Pudno ka di tinadamag ko anak ka. Anya tinadamag yun, nanang. Agkup-kuplat ka no matirupan ni Ador. Naipa-check up mo ka dain. Ay, oo na yan. Na, apay ngagkatawa ka ngay. Di ka di madanagan iti salon at ti asawa ang pidang. Asino mat tinakadamagan nyo iti daita, nanang. Ni Jober tinangibaga kanya. Uray san amay pa-check up ni Ador, amoklatan no anya ti sakit na, nanang. No ambom, anya nga rod ti sakit na. Naadik iti skincare. Skincare ti makagapo no apay nga agkup-kuplat ti rupa na. Saan lang aday tananang? Di na pa'y kayat ti mainitan. Agpayong tupay numapan agpastor. Anya! Uston day ta nga skincare, Ador. Adda ni nanang iti kusina. Nyar aramidin na dito Madanagan ken ka, iso nga imay. Tapay madanagan kanya kat sa anak mo nga agsaksakit. Day ta nga rod ket. Adda kanu na kay danon ken kwa na nga agkup-kuplat ti rupam. Pinanunot dametan nga mga no adda sakit mo iso akasta. Uray ni Mari Cora, makadlaw dametan. Anya? Si kamat nga men, nagadula kidi nga ammom. Makitam day ta, panunutin dan nga adda sakit mo. Rumor ka, tamapan ka makisarita kininanang. Kasla saan nakapatyan iti bagak itay. Kasla agdua-dua, iso asikan ti mangipalawag ken kwa na. Imay kayo magayam na. Ha? Ha? Naan ano tarupam? Na. Agkup-kuplat-lat tamad. Kanay, ay sus, nalabag anak ka. Adda ka di sakit mau. Ibagam atap na amumay. Awan. Ada ayamot sakit ko. Skincare, ti makagapo, no apay nga kupkuplat ti rupak. No kasta. Pudnaw, tinaibagat ti asawam. Uy, gusto tinaybaga na kada kayo. Asino nga min, tinakadamagan nyo iti dayta. Ni Jobar ta kumparem. Ay, kasta unay adanag ko anak ko. Una yan ni Pare Jubert. Kasano nga min, kit sa anak pa yan, nagpalawag. Ay, nagbutang mutin na dagos. Ang sigurado ka kaday? Asaanan ang masapol ngagpa-check up tayo anak ko? At damat basit urnong ko ka ditaw eh. Skincare la da ito'y kunakmit. Saan asakit? Mamati kay kadi. Pare Jobert, agsarita taman. Ha? Ay! Hindi ta kalag, parador.
Di ka masasidag. Siga ki di mo. Apa ya kabutang nak? Kita man talangam. Napo, naglabagat ang kup-kuplat arupam. Kasanungan nung makakarday ta sakit mo. Ay, jak pa'y kaya't timatay. Siga ki di mo't pare Jobert. Awan ti sakit ko. Kung saan na sakit din ah? Anya nga raw? Epekto ti skincare ngayon usar ko. Anya? Tay ta ti puno pare. Iswa 5 baga. Ta sinubrak sa ti inusar ko. Makitam day tabo nga ti inaramid mo, Ador. Nawaw, di ka nga rod agungot ah. Kurang mo pa eh. Ibagam no kurang mo day ta igatangan ka iti maysa pay aset. Ay, isaanin. Isardeng kong ti agaramat iti kastoy. Ano saklatan ti sabon. Kunak man no kayat mo ti pumo daw. Unangam dakos mo ti pikto na kanya. Diyan mo makapagtrabaho na naimbag. Ay, saan ko abagay na ito yung skincare ta? Bangkag mo ti pagtrabahuak. Saan mat abawal? Ngam kita mat ngamin ata di mo mat sobraan. Kinumabalbalen, di mo unay ti aginarte. Tani, awan malmalpas at trabaho no kasta ka na yon. Saan lang nga day ta? Panunutan pa ikit din dagiti kalugaran tayo nga adda sakit mo. Ay, nawaw! Ununa ti pagbiagam, sakbay ti panagpapudaw iti rupam. Iti kasta, saan nga agbisin ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.